organization okuthiwa iVictory siyanqoba trust kodwa okwanamhlanje ngikhuluma lapha mina ngizimele njengontanga. Oqala engifuna ukukhuluma ngakho mina ngifuna ukukhuluma ngendaba le peace and reconciliation. I-peace and indaba le ayifuni ukukhulunywa. Why kungafunakala ukukhulunywe ngayo? Ngoba engunanzelelayo lapha abadala yibo abafuna abakhuluma ngeGukurahundi le peace and reconciliation. Lathi thina ontanga sicela nini ubuzwa ngendaba le yeGukurahundi ukwenzela ukuthi njengabantwana beZimbabwe singahlalisi confused. Yes, confused. Ngapha Gukurahundi ngapha lokhu lalokho okuyikho okuliqiniso kasikwazi. So sicela nini liyeke labantu bakhulume ngayo iGukurahundi sikuzwe thina khona sizaba free. Okwesi-2 ngizakhuluma njenge-artist. Sicela nini sicela nini ukuthi uhulumende athiyane lama-artist ayenza ingoma kumbe ama-poem eGukurahundi ngoba nxa lina lingafuni abadala bengafuni ukukhuluma ngeGukurahundi siza kuzwela khona phana ezingomeni la kuma-poetry. So yekela nini abantu bekhulume ngeGukurahundi khona kuzasikhulula thina ubantanga sibe free. Lina abadala liyayazi iGukurahundi li-right li-safe thina kasikwazi si-confused. Sicela nini ukuzwa ngeGukurahundi leyo khona sizaba le-peace and reconciliation ngoba siyalwa thina ngale mankomponi njengabontanga asifuna ukubonana yikho kusenza sicine sesikhethana ukuthi wena yini lapho labadala bethu ngeGukurahundi lina kwabanje so sicela nini i-peace and reconciliation khona sizakhululeka. Ngiyabonga.